Iyi ni mirito emeri konkigima ekorau amona gesona FM obonsonge weridimbo liria liomos songo bakadiza komine bere chama watoto ikorusa na watoto ikomenta amona mwanya getinge women abagani baitu gwaterabo abagani baitu gwaterabo wendo mintonga ibanga gwasoa umwendo ngaigwacha kurate ninagocha ichura nkwanya maigatanko baba rosi ate kwandire igaba minto abagani baitu gwaterabo abagani baitu gwaterabo evidio mintonga imwasoa asacha baitu ngaimwasoa umwendo ngaigwacha kurate ninanyeke byatongurari kentankuria ate kwandire igaba minto wendo mintonga ibona mwasoa abagani baitu ngaimwasoa evidio minto gwaterabo evidio minto gwaterabo abasacha baitu gwaterabo nyeke byatabangina Jena sinyigo mosaka kuna ndakora aba director stand up nugo tena kama and dance with us gaya director nyacha sasa simama ye wandire gaba minto abagani baitu gwaterabo abasacha baitu gwaterabo abamura baitu gwaterabo abamina baitu ngaimwasoa nina igora basacha ndarora nina igora basacha ndarora evidio minto naga tata evidio minto naga tata yantu nasema karibu sana kwetu tunakupenda tuko na wewe karibu sana yeke viatu evidio minto gwaterabo abasacha baitu gwaterabo evidio minto naga tata evidio minto gwaterabo kanya bale mi baitu niki viatu kungu masabire gentanya saurego agenda sinyiro mosaka kunganda akora manganangu kwana moja toreri biri na birende gekubugeli wemboli baba nyeke viatu omeno mbuyore aine taya omeno mbuyore aine taya ebiti mbuyore aine taya yago koi wambuya aine taya lonye nyakangoko aine taya benda sibo musuri aine taya bendu sie birukuno aine taya bendu sie birukuno aine taya David unachua tunakupenda sana ndio maana tunasema wewe ni taa usaidie wakulima ndio maana unaona tunacheza hapeke ngatawangina Kwandiriga babo minto abagani baitu gwaterabo weno minto ngaibona gwasoa weno minto agana jatata abangina baitu ngaimwasoa abangina baitu ngaimwasoa abamura baitu ngaimwasoa wasusana ko hapi wasusana ko hapi stand up mheshimiwa stand up ni kusimama nakikutenga koraba muragani nakikutenga koraba muragani makofi kwa wasusana Nakikutenga kara musatu baba inkike kwa lilo sana tige tuliga nyasa uligiribiri yani tunauliza umekula nini tumbo yako imekuwa kubwa kwingine tunalia tada saurigo nyeke nyadawa ngina akangike kwa lilo sana tige torabande tukulire nchara akangike kwa lilo sana tige torabande tukulire nchara nyana mazoma ukulia Nyana masoma ukuri aji yatawagira Waito sasa hapo unajua vile tunaenda hapo umefanya poa za saulego Nyeke hiato aje kwandiriga babo minto aje kwandiriga babo minto koecho minto ngaiwasa mheshimiwa kwa saulego aje kwandiriga babo minto koecho minto aje naje tata 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 aje ngike kwarire kuichayo igote tenda tige torabande tukolirita hapo nauliza unakula masomo yako nyasa uligoro tumbo yako imekuwa kuna huko sawa yete ni hata ngokole ile ntanya sawa uligo yete ni hata nande bobe aba murana rasire aba tata na rasire baba aba murana rasire kuna wakupa Niki umweno thank you so much kwa kazi nzuri unafanya na sawa uligo mheshimiwa umweno thank you Nakikutenga koraba murabami nakikutenga koraba tata baba nakikutenga koraba murabami umweno ne simba umweno ne mamba David ne simba David ne mamba unankorora na ile noisa inobo gamu onjomba no ule ganya sa uru mu director na kuru trombeti factory no ara
Nakigusingo koraba murababa. Nakigusingo kwa Suzana. Tuko pamba tupamba na sauri umusaji usina wasata 144. Aje kwandiriga babo minto. Aje kwandiriga babo minto. Aba murabaitu tiga kwibisa. Aba murabaitu tiga kwibisa. Yosunte na kanana timweba. Yosunte na kanana timweba. Munde ni weta. Deputy County Commissioner. Asante sana kwa kazi nzuri ambayo unafanya na sauri umusaji usina. Karibu. Nakigusingo Atomi, wanaba sacha atomi. Demu musatura ndio morembe, akitemura ndio morembe. Indi yane tata. Nitage tobokima, nitage tengoko, amate yukunywa. Nyiki yata wangina, amate yukunywa. Aji. Baito. Asante. Aje baba, thank you so much, my DJ. Thank you so much. Asante. Asante sana. Wangapi wanasema tumefurahia kabisa? Wajua nimemwangalia mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa David, kumba anajua kucheza ngoma zetu za kienyeji. Makofi kwa David huyu. Wa Susana, makofi ya Susana hapa. Makofi ya Mr. Koecha hapa. Hata Deputy County Commissioner wetu kumba anajua kucheza hizi ngoma. Wapi makofi ya security yetu, timu nzima hapa. Sasa kuna yule ambaye amefanya kazi nzuri katika hiyo gembo. Mheshimiwa nitanya wao kwa natoka imoka iga, toko imoka yote tokoroche iga. Piga Ombasa makofi. Huyu ni Ndume. Ombasa, just come. Wapi makofi ya chairman wetu? Makofi. Songa tu. La yebiri ya tobira so bueno. La yebiri ya tobira.